بله تماشاوان هجا لسر روشا میدانی امی راوستن از بری خو بدم گندوار گرسپی لجوی داره چالاکوانک لگلمنه دم باش بریز ام دخوازن تجمار بحث بکی روشا گرسپی نها چاویا دبن دسته که دایا تاوی کو اوا چند روژن جارا که ترکیه دبیجه کتیه بن دسته ما گروپین چکدار لی شر و پفچون وکو جدن خوجهی ددن زانین کو بردامه ام دخوازن جتا بزاربن کو گرسپی نها وکو باجار دبن دسته که دایا دم باش و سلام جو دم گرسپی أنا من دست چکدار جيش الوطني وتركيا هدايا بله جور كوزانم وجند دوروي جند رجلاتا جريسب ده جندا دست واندايجي وجند روج افاري زيادتري چار جندايا يك جي هيرو سكريه برنه يكو هيروننا وتلفندر بانا فر مهم بانا لسربان سيطرة هي وضع اوي فاي هلا يعني ام بين باشوري جري سبيدا باشوري جري سبيدا جند ورد بين عين عروس جهانا عين عروس يعني ابن تنوري واني حتى وداريا لاستشكي ببيجا لازقينك الجمع هيا يرو الجيش الوطني يعني تركافا جيهانا شركتها لافاروج ايكول يعني نيزيكي شلبيه جندكي جند كوبانيه بله يعني لازقينك جمرهات حتى نظام حتى كيجان درجه يعني اوا بس مبخو تلفون وادر هيك دبي كاتنا وشركته يعني ارتيشا الجيش الوطني جيانا ويدريا اتكو رياكو دربون دريا شلبي واري اويرا درباس من جيهانا ورا لتق وترجع عسكري وسيطرات ويدريتنا ينها بس جور جيايم الويدري هنا يعني ارتشا رژیم نهال کدری هنه لام بیجن لگندین گرسبی تینا دیتن این رژیم سوریه الجند رجيم سوريا نقص دبم يعني تركيا بله برز از عسكري بس ترك پرسا من اوا کو ارتشا رژیمه گشتنه تو گندکی سرب گرکل گرسپی و نا جريس في نا كوباني بني عسكري رجيم سوريا حتى جسر قرق وزا هنا يعني جالي ام بيجن رجعفاي فتحنا اما درباس بنا وان هندري فريد كوباني الهيرا جريس بيتنا يا باشه کوبانه وکو کوبانه درباسی باجار کوبانه بونه نا درباس باجار كوباني نبنا حتى نها عسكري رجيم سوريا از دوباره بكم بله عسكري رجيم سوريا حتى جسر قرقوزا 35 كيلومتر دور كوبانية يعني ام بيجن باشوري كوبانية لهيلا ام بيجن روجافاي او فريت حتى ام بين ممش درباس كرنا جيشنا اوي جسر قرقوزا جي فردا 35 كيلومتر دور غوندي كوبانية يعني يعني نها قصدي ده كوبانية نها کوبانه دبن دسته قصده ده تو هبونا ارتشا رژیم دوی داره ده تونه تنا حطاني 35 كيلومتر دي سينوري جندي كوباني دا بله حتى نها رژیم سوریه تنا باشه چه آگه هنوال سر من بجه هنه يعني لسر من بجه وکو باجار و دردورا من بجه از تشکیدن ببیجم از وگرم پرساته بله يعني امريكي لسر جسر قرقوزا ساكنينه امريكي ناخذن رژیم سوریه کش عسکری رژیم سوریه در باس به سینور کوبانی از وی بزرالی بیجم يعني يكون حتى انها ظالم من بجه پرسا من سر من بجه بو متخواست بزار بم راشا من بجه وکو باجار و دردورا من بجه چاویه کی جان ارتشا بجن گروپین چکداری نابل خودکن ارتشان اجتماعی تیدنه یان جی ارتشا رژیم درباسی بدنه بونا قصده
از دنگ gelekî baş nê min ez ji bo vî hawî nizanim pirsa xwe dubara bike بەسا من ئەو بۆ برێز دەربارەی من بجێ ئەس خوازم من بجێ وەکو باژار وەکو دەردۆرە من بجێ نەها دبن دەستێ کێدایە ئارتێشا ڕێژیمê li ku derê cêxwe digirin ئارتێشا nav li xwe dikin ئارتێشا نیشتیمانiyên ser bi opozisyona Sûriyê li ku derê ne qesedê cihê xwe li ku derê digire ئارتێşa Tirkiye li ku derê ye Tamam. Yani bajarê min bicê bixwe dest rejîma Sûriye û Qesedê daye. belê Ba gundê em bêjin gundê li yani bakurê min bicê ye gundê li Rojavayê min bicê ye ew ana dest yani em bêjin gerê Tirk û di dest artêşa niştimanî dane. baş e Ana zanim vay yani gundê bes ne em bibêjin yani gelek gund hinek gund evet ji Rojavayê باشه برز د دەستپێکی دا te got girêspî bi temamî ketiye bin destê grûpên çekdar û artêşa Tirkiye de Eyn Arûs ku wekû em bêjin taxek ji girêspî ye ew niha dibin destê kê de ye tevî ku şer û pevçûn li wê derê berdewam bûn Eyn Arûs ne taxeke ji taxê Til Abyadê Eyn Arûs gundeke nêzîkî dûrê Til Abyadê belê dûrê girêspî yani bi 4-5 kilometre Belê. 4-5 kilometre Eyn Arûs heta wira yani Eyn Arûs di roja di em bêjin di başûrê hêla başûr da başûrê girêspî da 4 kilo heya 5 kilometre yani باشه pêla derbederiyê bêhtir li ku derê tê dîtin li Kobanê kes ji ji malên xwe derdikevin girêspiyê li ku derê pêla derbederî heye deng gelekî باشه gelek spas li ser agahiyên te çalakvan ji derdora girêspî li gel min bû gelek spas ji bo agahiyên te agahiyên nû danime got ku girêspî bi temamî ketiye bin destê grûpên çekdar de her wiha Kobanê heta niha Kobanê dibin destê Qesedê de ye artêşa rejîmê li ser çemê Qarakozat sekiniye û hêzên Emerîkî nahelin ku artêşa rejîmê derbasî Kobanê bibin gelek spas ji bo beşdarbûna te ez ê berê xwe bidim Hesekê li cem nûçegihanê me dara Ebdo da ku zanêriyên nû derbarê Hesekê parêzgeha Hesekê û serê kanê bi taybet bide me dem baş dara em dixwazin tu ji me re behsa rewşa serê kanê bikî Belê dem baş eger dengê min digêwe belê dengê te heye dara dengê te tê me dara şer li serê kaniyê berdewamê wek bi rengekî em bêjin qesif heyî qesif yani hêla Tirkiye heyî hêla Tirkiye heyî belê ama em bêjin meydanî leşkerê ê bi meşê ew şeraya yani tineyê bes xuyayê tenê bi mûşekayê nisbetî serê kaniyê heta anha rizgar bûye ji wan alîgerên Tirkiye her wiha Til-Helef tenê em dikarin bêjin yani ji hêla dergeha Tirkiye ago bawaba a Tirkiye ago li serê kaniyê ew tenê li wê derê cihê xwe digirin nisbetî menacîr ew jî rizgar bûyî ew jî çete yani wek em bêjin alîgerê Tirkiye tê de tinenê ku derê hene niha divê demê de şer li ku derê hene dara divê dema hanê de ez dikarim bêjim bawaba hidûdî rasta serê kaniyê û hin ji wan nêzîkî Til-Helefê hene ya got kilometrekê dûrî serê kaniyeyê ew jî bi ser sînorê Tirkiye ve ye li wir hene ama hindirê bajarê Til-Helef bajarokê Til-Helef ew kesek tê tune çekdar tê de nemane rastî berî anha çekdarê ê got ser Tirkiye ve seytara serkerin bes ana jê derketin il gor cêderê got ev gîhandin me
بالافر رادبن بالافرين تركيا لسر اسمانا سريكاني را دفرن یا نا؟ بالافر وك آنها إيرو يعني علمي منك هاي رابونه علمي منك هاي بس دوه بشف يعني بالافر تركيا رابون وقال لك جهة خستبون باشا روشا عمودي چاوايا دارا روشا عمودي براستي إيرو قال لك آرامه ت دنگ نهاتيه ولاتي جيانا خوا نورمال دجين يعني دنگ بري دروجات تقين بينج تقين هاتن فاجا جهاشتن حسكي بلكي درب دري حسكي بون چند مال تاني او جي ديسا فاجريان مال اخوه بله سريكاني روشوان لحسكي چاوايا نسبتي حسكي يعني از دكارم بيجم روسا حسكي باش آرامه انا يعني اف رخصتنين سيفيل باجاري حسكي هاول ددن جو خدمتكاري جوان در بدري جو حسكي بونه وام دبينن وك هيفاسور يا سوريجي وهيفاسوري كردي هر دوجي داوين برسيار خلق لسر هاتنا رجيم چد بيجن يعني خلق ام بيجن الباجاري حسكي باجاري هاتنا رجيمي براستي درباسي تاغا نبويه الباجاري حسكي ام بيجن يعني وت آل خوا بلن نكرنا وت دزقه ودبستان الرجيم يجي بنبونا وسيطراك وانجي الجهه خوا درباس نكريه اما اهل التلتمر وكز ديساجي دوبارتم التلتمر الجندي غبش كومبوني هجماروان لشكريه او جي وقت موقعك لشكري ايش خوارت شكرنه اما درباسي باجار نبونه باش كلك سباس جبون وچگهاني ما جحسكي دار عبدو كو آگاهين نو دانما قد كو سريكانية وتلحلف جارا كدن كتيب بندستي قصدي ده درباري عمودي وحسكي روش آرامه هن مالباطين كو در بدر بونه جا عمودي جارا كدن وگريانا عمودي اگر قامشلو صبري فخري بمرة آمده با امي بريقو بدن قامشلو دا كو هم زانبن روشا قامشلو چاوية شروع پاسل احمد اگر صبري فخري جي قامشلو القلمية روشا قامشلو چاوية صبري روشا قامشلو ايرو چند روز آرام تقين و تسدمن انكي ترس سر ولاتي عم كان بويه لتبدي بيئة وايجي تفقر قل كي سبك هي ايرو جوان روجه دي باشتره تفقر هنكي چه بويه بري روك هجدروجه بشتي گو نوچه ولات کرنا هيزن بجيميل دبرن كردي وسينوري بلا بب اوجي مدرسيه نابا ولاتيان ده چيكر لايرو هنكي تفقر باشتر وهنكي آرامي د باجار قامش دو ده هي تفقر هي لتبلي بي اوايجي مدرسي ناف ولاتيان ده هي قال لك هيجي روش ندلاله ابدا بر وچاوا ببن وچه گوهرتن له چه ببن هيجي يعني صبري إيريشن آسماني هاتنا راوستاندن إيريش چند روزن لبيدر إيريش هاتي راوستاندن تدنگ تقينا توپا ناي لتبلي بي اوايجي مدرسي هي نابا ولاتيان مالباطن كو درب درب بون ودگرن سر وارن خوا قال لك مالبات يكتشوبون جم روبين خوا لجندين دردورا قامشلو يكتشوبون مالين دوري سينور وتقين لي شيبون هدي بتقارن مالي خوا تاخين خوا هنكي كين بويه او مترسيا لبان تاخي نزيكي سينور شيبون او بويرين واروجا قال لك سباس جبو نوچگهان ما صبري فخري جي قامشلو تل قلمبو قال لك سباس جبو زانيارين وا